Bishop wa kanisa ya Methodist uria utongeretie rutere rwa Kirimara Bishop Mishek Kanake norite Kristo ba kanisa eje gucokanira Kanake augite kagita gaka ikathiru kanisa eje ni ari na mathina kathomba indi mathina jaja ni jethiritwe jakithira na kinya ni jakinyite muthia na kuga muigwa na ndi jukwithura jukiritwa. Mwandiki wetu wa Nteto Marion Karugi ni agutumenyithia nkuruki. Ndwanira thirire kanisa neronere thiri bange nao baentere nau batira menya ndwane thirire no baruite no bawikia mishale. Stop it. Bishop Meshak Kanake mutongere wa kanisa cia MCK Mount Kenya Region Conference urotumirete Kristo ati utendwa renge kanisa neji na bru Kristo ba kanisa izi barabara ribe kumara ni nkusanyo irari ku na baura kanisa ne ni basokere no tukwina there nyuma ya nkusanyo cia kaita karaja ireitirite Joseph Ntombura urora presiding bishop akiebelwa tongeriene nyuma ya ukaraku kwa nkulukia miaka 10 na riu kwina tongeria boya rubo Isaya Dea okareretete kithurano kikibwithwa mweri wa 8. Murungu narathithirio ntobo nene tureberia turathikeri nyare mwere ari kanisa Methodist ikarite kio ya miaka 10 ikurukite na mieri iwe kurukite ndebwera Murungu naratwerekewa gikinene turi a Methodist ati igitara Easter ya 2023 mwathani onokia kanisa eye na metunyanure ndene ya njara chia muntura turera nebere gitene kanisa yetana mbere akarega Reverend Ntombura kwenda kwira antu bonde bara bonere bo bate kwenda okarakiri mu kinyangano yo bamwe batura bachitira ndebwira tana na ari baba chokeni kanisa enu na thiri kanisa enu ne ore kaneri na kanisa yetu ne kuchwa uranto bonde bomba kuwatanira tugetana mbere tutumairia nguma na tuwiriritwe kanisa yetu tukwira Murungu ibo bweya nonto vita ekuthira no shindi na yathire itara Easter barabara na ya katule andu bao batwe ito barakera neve yengwatanirone utegurwa ringi antu ibacokere bawatanire bakarenthi bari urumwe bariyanire na bara baginya bangi nabo berane core niara Kanake akuria Bishop Dea utonya ubisine nikienda baomba kubangira mitaratara emeya ya witithia na mbere kanisa ije ya Methodist. President Bishop Isaya Ndeye urora tarirwe ni antu bonde tonya ofisine no karire gite na tore amwe na wowe na bara bangi bonde to plan ministry kanisa yetu Methodist na nkoroki mono ni kwenda kwira Methodist bonde atongeria na atongerua tugutonya kipindi ne kira tuwetana chonko reformation tutechokera kanisa Methodist ya reformed anto bagarure mawatho ya kanisa yo ya kenda ya mbao twetikiria tuthithia manto amaingi kwa mungwanano kanisa ni reformed andike standing orders injeru na tuchoke twite region kwe right now kwe na region yewe to Mount Kenya region, Nairobi region na Pwani region na ni tongere to bwega nende katiba yetu ekigarura ni gachiara conferences yu ira ikethro ina presiding bishops bachio kaite okau na rombete thiri na ngwataniro ati kathirikari na rutere ruria nayo akiuria Raila na Rais Ruto bakareka mongo jweta na mbere kuthira de mutongerio kanisa ndienda kuwa Raila na President Ruto na antu barabonde bukara ndi nabo ndegorwe Kenya nione ne kiri babwe bwinde kinya bwinde bukaringaniro amwe tondu nduga atiri dekeni gwikanira mitego kareni nthi amwe na bwina atongeria bangi ba Kenya barethori ba siasa barethori ba kanisa barethori ba judiciary nduga atiri twantu betu na antu bara mwene Nyamurungu aete nthiguru nthongi yeji
bugetekeria nthiguru itambũrangwa na looting yethithwa na property nio ya destroyed bukareka mantu yakarikika nontu ria maandamano yetira mbere yao nontu bwa kurega kwaraniria kwa President Ruto na Raila nikutumite kinya antu bamwe bakua kuringi kwithwa kutena maandamano ute muntu wikua ute property kia destroyed tondu ndiromba na maromba yakwa ni yoya itu atongeria betu babu bwinde buri babata kare ninde bothwanirie mantu yara ya aka Kenya ndete yara ya miathurana na ya mithukangia ile motorika kiripotera wero weekend kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa.